عليكم ورحمة الله وبركاته. الرجو ماجورا في إسرا أمبي أودكا أمبي لاملك لو كلام بلا جلفو أمبي أنكما دمنه ني الله تبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أم لملك لو بلا جلفو بالغامسين نوي رجب كلو تلتان عن النانية هجرة واكلة واكلة كمنان نموا. نعم رجب كلو تلتان عن الناني هجرة واكلة كمنان نموا. عفوا أنا بناني قوا هجرة واكلة كمناني أنا بناني. نعم le 21 mars 2019. Le 21 mars 2019 أكمنا أسرع كذا أمبي لاملك كلاو بلا جلفو أمبي أمبانع بعوفو كانغا كراموفو كانغا جنيوفو مغامو قتلبي الرجل ماجورا لا ماليو كونانا أني ماليو كوكانا فولي بكتر أكلين بلا جلما كانيني ألا في ألا كيا فما ألا كان كانو ألا كان لبانيا ألا كان سطورا ألا كان مالو جين أكان مالو لاهرا ألا كان كيسي فتنة كوني بلاوكو كلين بلا جلما كانغا دوغونا أديونغو أنا سلامي دوغو كلين بلا جلما كوبي كيسي كوبي تانا أنغا تاما باو ألا كيسي تانا كي أويه ألا غارزا نيمان دوما sigi bawo ala ko fana wasa furew ala ka hinewla ala ka barkado anga ko nyewna bijahi nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi o teminan ko fe bi amma ka kuma junubu bado kangwa junubu belebeleba ala kan gishama no ye jumende ye o dlo fenjugu mamba amma shiba kabbo akololo kabbo fen ala yake haramu ya ga qur'ana ko nan aga haramu ya sabatilembe kana se fojiye wulima ala ko aga qur'ana bayin ko nan ya ayyuhal a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maysaru والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. صدق الله العظيم. ala ko ni aya inna ayedlo haram ya bange ni aya inna complètement tamaman ka ko ni aya wiye aya da mado tun jigira oluga haram ya malla boli ko minin choya ngani aya en kuni de ya haram ya bange net complètement ala ko ala be kan wewile dage katara mo ko mamunul liman yara ni alaye wa ka do ka fu dlo ani sobon ani bolu nilla zilamu kalaw ko nimbla jalen nogode nimbla jalen sofede nimbe sitana ka barawi anganyu aya yormo jenya nunu na de ay nunu teno ka yormo jenya na adora na kisi kan yoro basro shaytane ba la nyini de ka juya ani koniya ko bila ani nyogonce dulo inna ko ani sobo inna ko ni abe awbali kabo ala ko folima ani kabo selima yele awba toynowa
akorde ayato eno ayato barka daga dilo niyami ibe kuma langulon fo itiba yire kalama ibe sugune ki yere ka ibe bawli ki bana ko taka ki yere ka be fen sugu jugman bela gelenke akoso ko dilo ko ayato inde ayen gelenga jigi sayyidna maruko ala intahaina anya toy nde ayalla baye min jigina dilo ko nyana ka haram yabbange net فقد نهى عز وجل في هذه الآية عن الخمر وحذر منها وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث فمن لم يجتنبها فقد عصى الله ورسوله واستحق العذاب بمعصية الله ورسوله قال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ko alaye ballige ni aya indela kabo dilo mare kala sara kabo dilo mare kira ko aya yere yoroma jena dilo la ko dilo ko fenjugo blaje lella sildo fenjugo blaje lembado mana fenjugo bila yele mbay akoro jume barka daga may mana mi hagil bi ntanya kabula fembe bara juma ala kuta baraw ye okeli mangele bolo ibile tugunu ka okeli mangele eti atira maka dilo minu ko fe mami ni mi yorma jene ni ma toyno ki yorma jene ka bwala i ala kuta ya kira kuta iye yangata inyo dignyonya ni ala kutana ka kira kutalire ni yangata kakande bar ala ko mamana ala kuta ka kira kuta ka dansa wa ka ala ka down sago ala ko mun mani koke ambo do tasma ko ni bi duma ko nona nyangata boye min bi fega ki do la ko so be ibn abbas alako lamma nazala tahrimul khamri مشى الصحابة بعضهم إلى بعض وقالوا هرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك ko ni aya ngelenga jigi julo haram ya kelenga jigi wati minna ko sahaba tu ngaro bi tamaka tara nyogoma ubafo wa dulo haram yarare uye akenya nyogonya ni filanga fuyaye uye dulo mini kenya nyogonya ni filanga fuyaye ni ala yekoni ko oba ira aka juguma aka masiba ka bon ko jugu alkan kishema wa dhahaba abdullah ibn amr ila anna al-khamra akbar al-kaba'ir wa hiya bila rayb al khaba'is wa qad lu'ina sharibuha fi ghayri hadith abdullah ibn amr o tagara ko godlo ade fenjuma mbele jelenga junuba la juma junuba la belebele do ale kwa ko sigata la fenjuma la silido fenjuma be la siliye fenjuma be bayed loye amimba ala yo danga hadisa ko cha ibn umar radiyallahu anhuma ko ala kira ko kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun ومن شرب الخمر في الدنيا ومات ولم يتوب منها وهو مدمنها لم يشربها في الآخرة رواه مسلم بن عمر كو على كراكو صلى الله عليه وسلم كو فنو في نبي مغو ساكرو كو يدلو يكو فنو في نبي مغو شو كو يدلو دي و دلو بي حرام يكو ما mana dilo me jiena isara kasrima tubi kaminana ibi kanga mine dume isara choya kan ko lahara ko ne eta mifio ma dilo akalte o kacha adilan jogo kacha akira jima yewa akira furakiselema yewa akira o yaki sigatlama iba sama dewa ni sagaru ko ne bara doron abela jere dilo abe haramelendo fengo fe nu ya adla abe mogoshu abibo ichogo yala abi hakil datu lasima
ko ye dulo de ika to yono bibina kalde ko chare u ya shiya bebo a façon gacha jila ma inkelendere fengo fe na be mo sakaru ko ye dulo ko dulo wa dulo be haramu yere وروى مسلم عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن على الله أحدا لمن شرب المسكر أن يسقيه الله من طينة الخبال قيل يا رسول الله وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو أصارة أهل النار كو جابر ko ala kira de ko lahidu be alaye mogo ye ma mana sakaru feme be mogo sakaru ma min niyomi ko lahidu tale me ala yere bolo o tigala mogo kama ka ako tigala mogo lami tinatul khabali la de ko tinatul khabali jumene ko tasma dunga woshi yimi min bula de jijuma min bo tasma dunga la de ko de do ibi ika minji bi ko de la harajo dona ala kan gishi oma u y'a fɔ tuguni ko dulo mini dume baga ani boli batu baga be kelenye ma min be dulo mi wa ibi dumanen do akan ko ni boli batu baga ko abra gelen de kelenye ahmad ya ma fila ka sanadula abu hurayra ka hadisa de do ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam mudi minul khamri ka'abid wasanin dulo mi baga dume baga abi ko mi boli batu la ini boli batu baga bela gelen de kelenye ko gafo mambe dulomi idumena mini ka ni sara akan ka so de matubi itido aljana ko no fiyo روى النسائي من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر وفي رواية ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق لوالديه والديوث وهو الذي يقر السوء في أهله bun umar ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko danga de o tido aljina ko nore mami ye danga de kage banga ba fla kuta bagaye kage dusu kasi de ko tido aljina ko nore ko dlo min dume baga fana tido aljina ko no fiyo abir waya de ko sababeno jama kulu sababeno ala yolu haramu ya ala aljina haramu ya oluka aljina donya haramu yo oluka olugo senda aljina ko la fiyo o folo dulo minin baga dume baga mambe dulo mi dume ne baka ani danga de banga baga flaye an dayusu kele ya bali o jumene min be juguman sabati aka somogowla inyebe kam mara mogolo be bara jugumanka be ko juka be kanga ke ere nye bara iba kalama iba don itella tuguni ku sabati oka itu bolo mine ka bama kasra sebi ibise ku bel ka bama ko tila mote dal gena ko nana iri nyebe dewna nyebe furmuso la nyebe kam mara mawla ubeka nga ala kuta bara ubake udumane mbaka fan ere nyeba la mi eti fuye e mako tuka ala ko fuila ذكر أن السكران لا يقبل الله منه حسنة ما من مناشو ما شوله يبين يوم منونجي على تومنه روى جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا ترفع لهم حسنة إلى السماء العبد لابق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى عنها والسكران حتى يصهو رواه ابن حبان والبيهقي وغيرهما ko mo sababeno jabro de bega ngafo ala kira de koteno mo sababeno
ala te olu ka selimine ala te nyuman korota uye katara sangoloma o mosaba ye joni joni a folo jom bolile jom bolla amati ko bolo ko ala ta ka foymine fa ka segi katara amati ke nunuma ka bolo da u bolo la u ka jinya bolo u ka son aye quoi anatuguni muso min a furuce diminen be akan fo cɛ ka son aye quoi muso cɛ diminen be cɛ muso kɔrɔ ko o kɔnɔna na ala ta ka ɲuman minɛ dɛ fo a ka fɛɛrɛ kɛ ka cɛ lajiɲɛ ka don cɛ dusu da ani tuguni maa min suulen don fo a ka bɔ a yɛrɛ kalama waati min na i suulen don i ti fɛn kalama ko i mana fɛn o fɛn kɛ o kɔnɔ ɲuman ɲuman kɛ ala t'o minɛ fiyewu والخمر ما خامر الأخير أي غطاه سواء كان رطبا أو يابسا أو مأكولا أو مشروبا كود لو كوني دلو يفين لي مين بحكل داتو أبي حكل داتو أكرا أكن أفين كنا ما يدوا ولا فين جالين دوا أبي دون دوا ولا أبي مين دوا أبي دلو ديوا أبي سعيد الخدري يكو على كراكو كو على ت منني كي دلو من بعاي أكسل لا دلو من بعا كسل على تامنه ما دام ندلو ندوبة أفرسولا أبي رواية غير لكو ما دلو مي على تيجا فوي منه نيشورا كميني على تيجا سلي منه سوما دبيناني isegera itubira kabo dulami ko fi segera tubur katara matuguni ko hake bike abike kana haqqan ala allah abike hake ala kan ala ko tila mo lami kamini jahannama ka tulu wulele na de tulu mana bile ka wuli jahannama ta ki ibo lami ibi mi o de la de ala kan kishom lo mani de ala kira ko sallallahu alaihi wasallam tuni من شرب الخمر ولم يسكر أعرض الله عنه 40 ليلة ومن شرب الخمر وسكر لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا 40 ليلة فإن مات فيها مات كعابد وثن وكان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال قيل يا رسول الله وما طينة الخبال قال أصالة أهل النار القيه والدم قال كراكو نما من يدلومي iya minga imashu amishu ko ala be abana min ka bo wotigala mogola shu binani imana dilomi isi isura kamnana ala tiga farra min atiga nafle min tile binani ni sara okonona ibisa ko me duboli boto baga abige hage ala ko wotigala mogola mi tinatul khabali la de ko tinatul khabali ko rajmane ko tasma dungewu neni jeli mi bula de ode tinatul khabali ika minji bika ode yego wa qala abdullah ibn abi awfa man mata mudminan lil khamri mata ka abid al-dhat wal uzza qila araita mudmin al khamri huwa alladhi la yastafiqu min shurbiha qala la ولكن هو الذي يشربها إذا وجدها ولو بعد سنين عبد الله بن أبي أوفى koni ma min sara ka dume bagaye dlo minika ibisa ko me lata boli anu uza boli obato baga ibisa ko me onyona ino bede kelen ukama ay an khibaru to ko dlo mi dume baga ko ye dume de ma be dlo mi ati abin shu ati ba ila karama ko akoro yode yeba ako ayre akoro to yere ko nga ma min ba mi ni yasro halna kala sanda maro ko fe iyami iya bila ko fe ibami tuguni e mana soro wato wata ibami wa bi ko fana ka ko ni mi femi ko e se kan bila alkan gishoma alkan gisama ذكر أن من شرب الخمر لا يكون مؤمنا حين يشربها كو ما من be dlomi itike mumina yefio wati mena bika ngami
dilo mina wati mine kilenga dilo verita kasigida la ibiga ngami ko wati limania ko oteno limania taraka bueno an abi hurairata an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yasruqu as-sariqu hina yasruqu wa huwa mu'minun ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد أخرجه البخاري فأبو هريرة كو شونيك لا تشونيك واتي من أبي شونيك أصلي من يبالد جنيك لا تجنيك واتي من أبي كان جنيك أصلي من يبالد ودلومي نفنت دلومي واتي من أبي كان دلومي أصلي من يبيند limana bi takabo ula bara juwin kelin wati la koy bazin limana ya tumero itun tana kyo konga obe tubu baramine nando uye hanin ko fere tubu dayele len uye halsa nin ko fe nu sera ka sey ka tubi ala bamine tubu jele na ko ne bukhari ya hadithan labo man zana aw shariba al-khamra naza Allah minhu al-imana كما يخلق الإنسان القميص من رأسه هذا لا كو ما من جن يake wal ma mana dilomi ko alabe limariya fonshi kamino otigala mola comme ha mobi ibiga dilogi bo kamini kungolo la chogo minare ibiga dilogi bu kanna ka bu kungolo la chogo minare ko abiga ko mo nyona de wa fihi abalatu mamma dilomi wulafe vidu se je filanga fa yalama mamma dilomi so ma dafe ibi wulay filanga fa yalama ala kira ko tugun ko aljina kasabi soro ina tama ina hake sanke me duru nyona aljina kasa iba soro konga danga den o takasa soro de kuna daba mami ye nyuma ya minge moy e bitala ko kuna da ne de maninki ni ne te ebe ni soro ni ne te ebe ketano o takasa soro dulo mini dume ba o takasa soro boli boto ba o te kasa soro tasoro ina che sanke me duru tama yoro hake aljana kasa abi ibas masoro ngunun se tala de ala kirago sallallahu alaihi wasallam inna allaha ba'athani rahmatan wa hudan lil alamin بعثني لأمحق المعازف والمزامير وأمر الجاهلية وأقسم ربي تعالى بعزته لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من الخمر إلا سقيته مثلها من حميم جهنم ولا يدعها عبد من عبيدي من مخافتي إلا سقيته إياها في هوائل القدس ما خير الندماء على كرغو صلى الله عليه وسلم ko ala ye nechi kange hirede ani kanday dan fembela jeleye ala yenci dunun kan ngolu tuse ka boyno ngoni kan ngolu tuse ka boyno ani jahiliya dungo ko kunyo ngolu bela jele mboyno ala yenci ode kama ala kalla naka bunyaye ko jon shiti mini ke kamininga jonna dakurunya kele na kamin dilola faka otela mo lami o nyogona kami jahannama kata jikalaman kalamana de wa jonte atoyeno diloyento kamininga jonna de ne ala nyisranya koso ya toyeno de fonka olami olare siriya ka sinsan kono na ka fara mini kele la nyumangande ji duma mi aljana ka ji min fen duma ibo mi ka fara ala ka mo bawka aljana kono na ni ya toyeno ala bonya koso ni yem zikru man lu'ina fil khamr yemma haka munun danga dilo la abu dawra ya mafla ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ko lu'inatil khamru bi'ainiha wa sharibiha wa saqiha wa ba'iha wa mubta'aha wa asraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilayhi wa akilu thamaniha abu dawra ya mafla ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ku yedlo danga dilo yere jati danga nendo dilo mimbaga o danga nendo
min be alami ala yo danga ka labe ka dila min be afere ala yo danga min bi ta san ala yo danga min ba bishi abe bishi ma min ye ala yo danga e min ba ta ala yo danga abita katara e min ma ala yo danga e min be dilo songo e min ba dun ala yo danga ko ni mbele jele mi kele danga ni na hale ka do ika pusi ko nana dilo kesu le flene ta manto yenfe oui e de ka bitiki jolendo dilo kesu de bala alay nimbla jelen danga dilo sabu yakoso ko nimbe kele danga nana dilo yere amimbaga afere baga asambaga abishibaga mamin bata abita katara mamin ba songodu ko nimbe kele adanga nana alkan kishi alkan tanga amma siba kololo ka bonde folo on fe yano on chaman tu me dilo to de me itu ndaye nga bibina he atarle me yoro nun na chaka se digere mima ni mo be ko kala mo be bo kenema doni ni be ko jate mino iba don ka ko abi circuler surtout bi ka bo chuka mino ka bo asaselema nunu abi sase nin ko nana demisu mana jama doro uba sankami ala kan kishi atorama ana kololama zikrun nahyi kuma ne fole dulomina na banana ki kana ta no yada dulomina iba ka ho dulomina do kana fole kiyaka ko abdullah ibn umar de ko ibn as ko dulomina akana ta no yada nu banana man be dulomina banana kana ta no yada akana fole ke dulomini bagaw kan akana dulomin baw akanu ke asigi nyogonye anu besi gerengeren gonana ka baroke nyogonga akano ke hal nu sara akana sere ko janazala kuy ka do ko dulomina abina qiyama jodo na nyeda finendo anem fil falalembe ka bla disila adaji ayalo obisine ka jigin bebi nyugala jo jama kulli ni momo yaya bebi nyugala niya mami mana yefana iba don ka fo ko ni dilomi na de ko jina nindu ngaba ya dilomi na de yego dilomi de yego ala kan gisi dilomare ala kan gisama ko dunagala do ko ala ku ye balle ga bo dilomi no ba ko bo ufolima nu banana ka tunu ya da ka bo ma anaka foli ko kan ko ka dilomi ka sabe ga dilomi na ko fasiki do dine bola do ko adanga ne ko ala ya danga kira ya danga ko ba te mana chuko minna ni eya bishi bi eya la ma verula ebi fara ko danga ko nona emana ammi ma were emana lami ka yelma kasi ko nona ka di ma were ma danga ni bichaya ka ta fetu kunu itarasa eya barake ibi ka di mo ma e ka dangane bi abi jiri ka ta fere quoi fonu tubirare tubu kon dayele lendo ala ka joye ka soro yam imasa ne ko foli zikru anna al khamra la yahillu tadawi biha dilo atebe ka furake ni dilo ye ka fu ne abu ga dilo furaye ga bana furaye dilo de ka to ga dilo mi o de ya furaye ni yo ki ga bana mi kene ya ko ate daga ga dilo imire salamat radiyallahu anha ko de muso do tumbe ale bolo atu mangene quoi ay baga bana dama kashi ale ye fendo labe ka fendo nyigi aye bara kono nana kira donna ale kan kasor fin abikan ga tobi abikan ga wuli quoi akira ko ne munye salama ne munde ko nya ngwama ani wa mbende muso furake na yede kira kwa ma ko
إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها ko ala man ne kam manto nga fura ke fenna u ye fen min haramu ya u kan mana fuqahaula u ko dlo ate be ne ke fura ye ka ko ka abika bana ke fura ke ka to kami ate daga ye kami bo me ko ga mu anadu dlo masala ko yoro do fen do abiya iba mu anade me tami halo yere dogo ko yere tebe iba mwana ni biseli seli anga iba ko ka bwala doni kala do sorla ka hal ni o yere do ko yere tebe uye no yake dulo la fen yoro kelende fen do balale kana ima foy soro mimma lateme ni duma alateme wadala abina ke halagela abina ke masipo tora gelma mbayika uma ibe ka dulo ke ko lateme dorompe ذكر أحاديث متفرقة رويت في الخمر حديث دمرو وشارترن يوم ما فلا دلوكونغا عن أبي موسى رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ في جرة له نشيش فقال أضربوا بهذا الحائط فإن هذا شرب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر أبي موسى دكو كونا نكرما نيجي جيدو يكو كم فين يكو دلو أباك فروكولا أباك برالا أباك بلا فينا أبيك مانغامبو أولي لينغوا kira ko ay ninge ka koko goshi niye mo ka minjire ma min tilimana ni alaye an lahara jodonya ko dlo ye mo ka minjire ma min ba mi ma de ba mi ma min ni ro limana to ye ni alaye limana tay ni don labanya ko وقال صلى الله عليه وسلم من كان في صدره آية من كتاب الله وصب عليها الخمر يجيء يوم القيامة كل حرف من تلك الآية فيأخذ بناصيته حتى يوقفه بين يديه الله تبارك وتعالى فيخاصمه ومن خاصمه القرآن خصم فالويل لمن كان القرآن خصمه يوم القيامة على كلام صلى الله عليه وسلم كن مامي ni aya kelen be ekonona edisila kamin alaka aya wala ebe aya kelen do kamin alaka qur'an aya ni na ebe aya kelen do dona itilala tu ka dlo bon oka ka dlo mi o aya inka ko tela mo bina qiyama jodona yaji'u yawm al-qiyamati kullu harf kelen kelen mi rajale min qiyama jodona kamin o aya inga harfu la bina obe min ne ke ni tenda shiye obini jo ala nyekoro abi kiri nyogonya kiri bi ke inace mami nu qur'ane kere kiri nyogonya abi binde bone bela jele me made qur'ane kere mami ga kele nyogonya de khiyama jodo ngare ok mana dlomi surtout kalangelaw bolo fana masibaka jugude surtout kalangela qur'ane domba hadisa domba ala ka kuma domba bolo e bi tatu ka dlomi o kan o tay o fana o bone ka jugure ala kan kishi ama anana ka bo kirama ma min qaumin ijtama'u ala muskirin fi dunya illa jama'ahum Allah fi an-nar fayuqbilu ba'dhum ala ba'd yatalawamuna يقول أحدهم للآخر يا فلان لا جزاك الله أني خيرا أفأنت الذي أوردتني هذا المورد ويقول له الآخر مثل ذلك كو جمع كل شيء أفر الله نيونغا سكر فندو منينا أفر الله نيونغا دلو مينا أبيك نغا دلو فيرو أبيك أمونمون أن نيونغانشي أبي جللا أبي بانغا پورتلا ko o jama kulu nunu
ko lahara do manase ala da be faranyonga tasma ko nonana o be nyishin katara nyogoma o be nyogon jalaki kelemba fo kelema ala kani sara hera la kabone mare de kera sabe kane do yanno kelem fana bo nyogona fo kelem fana ye de kera sabe kane fana la do yanno وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شرب الخمر في الدنيا سقاه الله من سم الأسابدة شربتين يتساقط لهم وجهه في الإناء قبل أن يشربها فإذا شربها تساقط لهمه وجلده يتعذى به أهل النار ألا وشاربها وآصرها ومتصرها وحاملها ولمها مولة إليها وآكل ثمنها شركاء في إثمها لا يقبل الله منهم صلاة ولا صوما ولا حجا حتى يتوبوا فإن ماتوا قبل توبته كان حقا على الله أن يسقيهم بكل جرعة شربوها في الدنيا من صرير جهنم ألا وكل مسكر خمر وكل خمر حرام كو منا دلومي جينا ينو على بولمي سابو ساب وكا بوسوني posol min be o sala de ala bi lami odela amingo kele inyeda fargolo inyeda sogo bela jelembe bimbi aminangono yen niya saka sigida yen ka mi yere folo inyeda far sogo bela jelembe bimbi bi aminangono niyami sogo be tige kaboyeno ani fargolo tasma dunga bi toro kamini alela dulo mimba mamba bishi ama abi bishi mamin bata abi takatara mamin ba songodun ko nimbe yekelenya ajunubula ala tu ka selimine ala tu ka sumine ala tu ka hijumine fo nu tubura de nu saraka ko tubunye aywa abike hage ala ka akulami mingo gele nu ya mi jina yano tasma dunge ka neni jolu obuko ofalene obodemi wa akaro fem be mo sakaru o yedloye wa dulo bela yelen haramu ye koy no munu nana ka bo mo nyman temeno ma dulo mi ne xibaru yalla bun mas'ud alayya fa ko ni dulo mi na nasara ay ta shudo na ya shudo o ka siri yirkuru no lako o ka akhabru wa be kabama ko na ma nyeda sura yele malem ka bo khabu koro yam fama fiyo aba sura tenno na mo sura tenno agatu asirli lento into yetenno fudel ibn iyad ko ale hadarla fudel ibn iyad ale karamo baye ma nyum mbade do ko kala neno to male bolo ale hadarla o kala nena animina wakati karamo in hadarla kala nena animina wakati fudelu to ngera aba Allah ke la ilaha illa allah muhammadur rasulullah fa farani bi bamba to ko rekato ko fa koro wala saka kuma labanka ko yeko la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ko ale kera abi kan go fo abi kan Allah ke ya shira kuma nako annem masaka labila ka fofiyo ale ya segi ka amma saka fofiyo fo Allah bana ko ntafo mbari ele meka nyoro ka janka bama ntafo nyoro ka janka bama fodelu bora fodelu wulla ka baka kala ni nyoro abora yeno abika nga kashi huzunu lemba o ko ay kala ni nye furanjo ko fe asaya ko fe furanjo ko fe ubika asama kadar tasmama akwa miskine uya ala do yum fuo shila ni munne kwa etumbe ala do nya tumbe yoro uya minina ni kunjwende akon karamo bana do tumenena ko lena na do toro dola uya fone yeko sangosa dilo ko punye kele ibito komi ika banen frado yode ni mo ke koni banen goni abini fa abina dumeniye ko ale tungera sangosa ale fana tumbe dilo in ko punya kele mi fura kele ne koso kono file mo ka la halaye mami ye dilo mi fura kele kama ko mami mbami ni fura no yere kedum obi chogodi sa angora mi ala dile akay ya fala akal la fiala kamne baloko kele ngele bela jelena
ku ye mo tubi ba mo do nyinga mo munu tubira kwa uyul nyinga ko bako tubu sababu jama ako ko ala tungela bita kabru de wome aye sudo wiye uyele malembe ka bo koroyan fama ale yu ka somo nyinga ka bu ka la hale mo ko ku tumbe dulo de mejina yano usara kasura mo matubi manyuma ndogo kwa ale den fitini do shudo den fitini do fasura ale ya den fitini ale ya shudo ale kilenga den fitini shudo wati me wati do ka fe ale den fitini ye sogola den fitini ngolo shi be jera ale ko mande ne ye shudo den fitini lama mune ye ngolo shi jeyata no ako emfa kuye chedo shudo ale kerefe cheyin tumbe dulo mi jina yanno cheyin ye shuru gilenga do ale kerefe jahannama guruna cheyin nali kama iga guruna katara makwa dimisinu sima to o yorola afanfele yorola yanno fuka bela jelen shije ya jahannama ka godo ngelen koso ambi ala kan kishi duloma kan kishi jahannama ma kan kishi masiba ko kelengelen bela jelema fen fen bel jangata wajibiya mogoye jien an lara kan kishi kelengelen bela jelema o man fami wajibi jonka iga tubi katara alama yeni sayaki min ni tegeye ala kan kishi ala kan taga o bana an ko ni anyere ya don saka ko dilo amma yire ala kan kishi diloma o bana ko wati sera ambe bitabla yano ala kan kisi duloma ala kan kisi masiba ma ala ka herake duwina ani salami du kelengelen bela jelena ala kan wasa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ala umma ebira muhammadiye me ko kaburu dibi kabo ala kan yada muhammadu ka